fia nganga lau fa tasi mai le sunga ia pei Sila Iona. Mai le o nanga pol fa tupe le Westpac fa tala van tu ila u fia nga pei malo so fu ma le langi ma. Maro fa so fu lo to fa Fofogamua ia o whaftaila wa mole awa noa Aoauli le sumaima whaista tala wa ia mo meo finance ma le kiwi saver. Ma lo fa tai. Pei ele le ia le motu le pa o si le fia o fea so wa fia anga i Samoa ia o fefo i le tala la i New Zealand. Ia whaftaila wa ia o fionga mai Samoa ia o i wharealupo ma nge iafu o lo tina i ne iafu ia koleta Iona koleta lilo Iona ia ma seo tama mai ne iafu o peiro pati Iona ia o lo ke lalai ngei iau kilangi i papatoe ia o ke ngaluluet keiminge o le bank manager i mangele i Westpac mangele o yo lo no inga la le tala la i le pitonu au le leile o papatoe ia le lei ma no va taia fio mai mo tala mai au o le se taua pe o le tulanga fo le o le sila fia le tunu ia ma le lanto mala mai ia tantu tupe ia maua o tupe fa anu ma tupe te tau na te upe sef ia whaftaila mo le fasili ia taua lava ia le matau pule mai se lava mo meo kau finance ma kau alpalangi the importance of thinking about and being aware of your finance o e loa o fea me walu e lo tongi o le leile whaasoa walu le lei maru au ngā ia lo ita tongi kele o fasili fo ia ngaka pe awa inge lako bank statement kele anga lulu ma whapea po fea me walu e laka kupe po ai se awa ngā whaamawa ngā whila o kokongi a ngewo ngā le koe lusi furu ka lalo o kupe le kokoe e kele anga ngā fasili ka kou pe o le ao ngā lava o le iloa o le kangaka ia langa finances e whesosongi ai foi ia oe ma le tausa iringa mo mea tau mo lumanai e ia le kala o lesiko inga sa whaima ia au e alu se mea ke kapenga mamao iai ia whapea foi ia mo mea finance a iloa i se mea tau ale la tupu apu mo le ongo masinga kausanga ia a makanga kapenga kur keimingai whaasua le lei ia mo example ia mo kafaonga holidays foi poiponga sfangau ia ai le ngata foi dia ia mo falawelawe fa fosi fa pela o maliu ia ai foi mea so uma pe o le leanga o kavale o le pau o le leanga mai o se vai o kamekia onga ele ia se kuaka ele umaku ai fa pe mai ki wo kankangi mai mam de o leanga o se vai ia nga kukula ia mama fa pe fa fela nga fa kau ia se vai show kama ia le ma fa po la me o le la le kokongi ai se fa kau se vai ka me kia unga pe o me ko nga me fa pe e le ia le iloa ma plan ahead o kusken fa penga ia le se me ke kangori mai ai a wa ia mo me fa fose fa penga le ile malo le tunu le ia foi e anga ia tu ile tu la le o i mangi le pe ani fa fita uri po ani sili le malo le tunu mari vanga la tu tele o i lo pe sila fia foi ia la tu pe mo e mesel tu pe le equipe le kiwi save ia pe o le taila vo mo sili ia o pe o kele o kakanga ka a ka ngo finga fa soa ia la kokongi ma fe e kele anga faia le ma fau kanga ka le mafaufaua mafaasoa faapea po ka nga faasoa nga i lola ia po le alme ka nga alu me faapega ai e leile siku ai leanga foi le siku wa ia misi kama i mea misi pe a faapea e kongo finge faila faasoa le lako kokongi kai peila o le pensingi o le ukunga o ka vale le pensingi faapea foi ia mo meo lancho ka me kia onga pe o koe nga mea nga e kele nga misi so e leia la mo se faasoa foi ia i le kakua kungu ia le sivaenga mawhaianga kusikusi lalo fai mo meo le budget ia me mawhaianga e kusi lalo mawhau mo akula o
e fia sa kupe lai moa I pe kai vaiaso man malama pe fia moa kupe moa le vaiaso lo vaiaso masinga depend on the frequency lai moa I lau kukongi ia nga mafau la ia I lisikulanga I nga kusikusi la ia lalo mea ka ua pālangi o le non-negotiables po o mea tāua le mawhainga misi le tonginga for example pili o le vai pili o le fale po le rents po le mortgage pili o a onga wa o mea ia a le kongia ia e kupula le fale kong e kipi le vai e kuri mat fale wole a onga ka mai ki onga wo fa sa mai le a onga nga koe oku pe a le kongia pili pe o koe ngā mea fa pe ngā e kauanga ma fau mua iai ia ole si foi me mawhawhau e foi ka ko akungu ia mole me kau savings now e kelenga ia fa mawhawhau ka ko fa pe e whainga ka kele le savings e sa ole e ia le whainga ai pe ole kama whaila e sui walanga whainga ka onga le mawhawhau ka fa pe kaunga ku se lima se lau ka lua se lau pe ua whanga ke le ngai runga ia kako a maka lalo I fua ku sa pe se furuka la ole suka langa se fewa ia so uma kure kausanga wa manga ia singa wa feo lolo singa me ko le counter esa wa le kala fai ia nice ia ai mani ia vo IPI foi le Pea e wha ale ano fo ilele iei e wha automatic payments. Ia wa a oko miki anga ave se alfa tupe ave wha mai. Ia ko il me le sanga ko kango iei. Ia ta ilo iei wa ise se umai e ko inga vaenga ia mwheon wha atino tono le tau o nanga fo ilele wha tupe. Ia sa ole ia lo sa noonga. Ia ole pe ole o le sikunga o le mo meo savings accounts. Walanga e manga ia le makanga. Ai pela ole mele e kupu. Wo I loa le kangaka la ele kupe wo whaingo fienga kala mai le kupe so wo ese ale kupe la wa ele savings wo pipi le banka ele wala kangaka kala le ngā savings ia koe amaka foi wo le ese kupe pa o singa sosoangi a koe foi fa pea e mwhainga kala le accounts ai awa le ku runga lau card wo foi le ku runga lau online banking kipi a kai peo le tax e kipi a le tax ia kede o mind nga wa la e wo kama sangya le kipi o le tax kai pe ila o le savings a fa ma sangya ya le kipi pe kai se fuka la sulim kala e fa ya ma sangya le ko e le ko hango ye wa le wa lo alfa so le wa adu se le kupeia e le wa adu foi lo ma fa ke ya le wo kupu ma le fa la velave ke ale ko ka welo ma fa e pe ale nga ye so savings e ke ala ku wo ma kwa ke le fe o lo singa me ala la ka ngodi ma le se me la ke pe pole wa alu wo fefekelo faka wo fa pe le wo ele ku sanga ma ko ele anga le fa pe e ka ngia we mai le ko mari ka ke le ropo e ka ngi fa ngo po me wa e ka ngi wo le ropo me le ama wa sa ku pe le ku sanga la wo ku mai ma lo fa ta te lo do il va ngale kiwi seva pe ole se va enga po ani vanga tona mana blamba ile tudu wa tilo ia ole sile me ole o come kiala o se me foi le au foi tongio o company me pisinisi nga luel manole tudu ava pela o fies furka usanga o kipi ale ka kele lo pole an me tupulata kiwi se la se son yel to nanga ile tula ia whaftaila mo fasili ia mo o ke longa le ko ke lo ka ko wa ye le kiwi saiva pa o le o malama ke le ia nga singa fa manga kwa ko fo o le nga ke le kiwi saiva o le nga o le kiwi saiva o le fa ka o le fale o so fale moku po o le kemi o le retirement o le kemi ngai o le retirement age po le kausanga ma fa ngali ka ka o le hongo rimba ka o le hongo rimba ma fa ronga kala a ko mai lola ia lo kiwi saiva so songia koe fo I le kulanga o le whakau se fale moku mo oe malawa inga a koa lo le kouru kausanga kalunga a maka keu so kupe kong le kiwi saiva e mawhailo la ianga kala le kupenga so songia le deposit o le fale Neli mawhaula a whapea e ko o ma shoko o dua ia a ku whakase lola ia le kiwi saiva ngai lua ia wa whakereinga ke leo le deposit ia wa akire anga
whapea mai le bank, oi le wa maanga ia mai le lua deposit, ia lala pre-approve aku so loan. So, e lei fo ia le sa ini fo le kanga po fea lavan mela ia le lo kiwi saver. Wa o ke ranga o ke lo ka ko makanga luenga pinga o ko mekia le sign up o le kiwi saver. Ai lo i lo po fea mea o ka fea lo kiwi saver. E le ia la lo sa ini fasili lo li le payroll i ngā lo whawhinga po fea le mea o ia lo kiwi saver. Mawaloa, ia mawhaianga e siakia o kulanga o le bank. So se bank lava e ke bank ai, whape e so online bank. Ia mawhaianga e kaunga siaki wholongo lo online bank. I lei ku mai lava lo pālingi. Wa o ke longa whaia le ko kele o kakangaka, e ko kele whaianga o vai i ne makolala, o mai kangaka ke kele pālingi. Mo pe wangalo e ala, kupo o le ilo whaia lako, e mawhainga whaonga le kupele awa le whakaunga o lako whale. So, mo se whasosoangi aku i rika kua kunu Samoa, i Westpac e le ko kele ala u Samoa le whenga ruengai. Ia mai se whaia makolala i mangele, e le e ko koru mako le u Samoa le whenga ruengai. Mga o via lava whasosoangi, i mawhaianga e alala i whai i le mako bank, e maua le whasosoangi, i mea kau kiwi saver, ia ma kele o isi mo mea mo insurances or personal loans, ia ma home loans foi. Kele whaia isi mako le au Samoa le whenga ruenga solo ai mako lala. Mai se la i South Auckland, i Takanini, i Manrewa, Manukau, ia whape foi Sylvia Park, ia mga mea sosoangi, ia nei maua mako, laka i wha ke i whea i le mako pack and save le mangele, o akwa whaiko whakau, maafifo, maasifo mako, ia kungai maua sosoangi. Mo le tūlanga ngā whau tele pei mo le avado fo tātou whasoa i le nei vāenga o le Aoauli e se numeros telefoni pe tau i lawa i o le ofisa o le mawaila e le o ia vāenga? Ia, e maua lava le ngumela mawhaianga soka i mai le ngumela mako ofisa o le o iwa lua lima fitu o valu o lua, o le o iwa lua lima fitu o valu o lua. E mawhaifuinga maua so sa inga i le email address, o le email o mokaika o le o sila.iona@westpac.co.nz. So sila.iona@westpac.co.nz. Pam tele mo le avado tātou whasoa i lau whionga pei maru i tele le whenga iei ma le tautua i no le tātou taro, ai tātou toi whiloa i fo i sea so momo. Whaftaila mo le avanoa. Ea, so i fuia. Le whionga ia pei Sila Iona e pei o nei mai moma e whaafonga mei le nei Aoauli o le tautua mana unanga le Westpac i nā. I lona la e le taulanga whaatau i mangele le mautele lava ma le vaengana iei le pack and save i nā i mangele a wālo wanga iei. Ia, fasili, o le fasili a mana malamai o le fasili e te ilo ai po o ai le kanga wa ai fo i lau kiwi seifa i le nei wai tau po fese mea o ngai ma ngoko i lau kiwi seifa wa le mea nei tupu pe on sao no le fionga i hampei tātou le te mea amatai na pau wale mea ia i kipi a kola kiwi seifa o e si le fia le benga anu e lau kiwi seifa ia ngā anula ia e whaila homework ngā alwe fa lanchi ko payroll officer mai fa h o fe pe o hadu ka ye la kiwi se ya so no na ia ave ia pe ia ona mawan to le ni si fa mrianga